Ngalon kisah kabaran jamun masa kerajaan Nabi mulia, masa kerajaan Nabi Sulaiman yang manungkuman bantigam dunia. Ni pati urau Nabi jamen duangan angin keliling dunia. Nabi ni kalan sistem metapat tengah mepakat negantar raja. Nabi ni tanya membangun dunci cem kesiri katen londo ke raja. Isi o jampo tuanku ampun nyapat si gamlon boh ke raja. Sebab si gamlon rupatan sudah lagi ngan hebat pak boleh mata. Mata di bulan parung kawin si ganta sabet boh ke raja. Mulai jadi pitro de o si ganta patut boh ke raja. Nabi Sulaiman kesehatan diciptakan lain surah membora. Kemadi bedah cicem murang di dobrot lambung di kemha. Cuma jitu oleh cicem tiang halon tem dilon jampo ke raja. Mupan sareso si cicem jila ke tipa jampo ulua. Di agam jampo lepas kat malai di dua tutupo hana lehaba. Cuma jitu otak berada hana metasa laki ke raja. Sedangkan di luna kepiah buka hana si urau laki raja. Cuma di damai lekike menuri si raja wali tabuk ke raja. Kata berada tabuk ke waki di rapati jitu widana. Klimpu deulai jitu polisi jitu kerani anang dama. Cicem jama ku tentalaon di cicem begot tentagurila. Berujua balai di dangdang mantang, berujua cong-cong di coba mata. Jampu kamale tutagi yamdraw kampang jino amantang di pekra. Binatang unau aku menti jarung cicem bagantung tukang waresa. Cicem cici aku guci gampung si cicem kiong yang ukutika. Hana bakoh haruh langkawan sebab menjanjan cirin hana reda. Di anu berdua jitu mabidan sebab tigamnyan jitu wakuan. Cicem ujun kepala negara, cicem pebajawab pengurus agama. Cicem berkiat tabo komando miriangan tulo tukang medawa. Cicem perleng kepala PT, cicem rangkale geboh ke jasa. Burung ke toto panglima gong rata jer gampung gejabi haba.